amavuta arasengesheje ngaha ndafata ndayasiga ngaha mu rubavu ndavuga nti Imana ndagusavye uzonkorera igitangaza ni kandi nanjye gushingira intara agiye kwa muganga aramupimisha amujyana muri ecography nawe aca aravuga ati ahubwo umwana muramubeshyira ntagwaye umwana arakomeye ahubwo iyo miti ni muyihebe muriko muramuruhishiriza ubusa ukurikirane intumbero mfise cyane teme mfise ni ijambo rivuga ngo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Sawuli bataravuga ayo hahanyene ariko ngo wakoze iki n'iki cyaha wakoze gituma Imana itavuga. Imana ibushoboze ntuturagendana n'abantu batuma Imana itavuga. Imana dutabara cyane. Haleluya. Ntutugendane n'abantu batuma Imana itagira gute itavuga. Iyo umuntu agendana n'Imana Imana ishimwe cyane. Ncandatimba mbigitimbaye ndavuga ngo karaye ari umupanga yapfuye ndahumiriza nguma sengera mu mutima numva ruto rwakubita ku mutwe rupfuhana kugira inka ivamo numva rusuka ku bintu umenga birikona ndatimba ndaguma hamwe ruracako rurarengana rurakubita rumva ko napfuye nanjye nduma rugeze hano imwemu ndanika rurumviriza kumva umenga ni ikintu capfuye ruca rurarengana. Wa mukobwa wa mupapa wa mumama mukozi w'Imana wahamagawe hari ibihumbi byinshi cyane beruka gusezerana n'Imana ndavuga ngo Mana mw'iki gihe cyaje umpaye ndagomba kwandika amateka ndakeneye ibihumbi bizokizwa bizotonda kuganje bakavuga imbere y'Imana ni Yozefu abantu ibihumbi bazoshika imbere y'Imana nkabambara nkababona nkavuga ngo Mana warakoze nicyo gituma abandi baryama nanjye sindyame naho ndi mupasiteri mw'iki n'ahantu araronka umwanya wo kurara aravuga ubutumwa kandi iminsi irahari yo kurara bigisha ariko ntibashobora kuja gukesha abapasiteri barabwira ngo ati nona ijoro ryose niko nigisha abandi basinziriye ati biragahera babayeho kubera naka babayeho kubera wewe n'uyu munsi ushobora kuba hari ahantu wageze kubera umuntu yakugiriye umumaro nawe niwagera muri icyo kibanza uzugirira abantu umumaro no kugira abagenzi ataco bamaze turarushe no kugira abagenzi bagusubiza inyuma turarushe no kugira abagenzi bakukujana mu njya gusa uko abantu bakagushira mu masengesho turarushe no kugira abagenzi baguca intege abagenzi bakujana mu vyaha abagenzi bavuga amajambo y'ibiraguyagu abagenzi bakujana bagusubiza mu vyaha bagusubiza mu ntegeke ntabasike rote tuka nunga y'abagenzi babi ndahagarika abagenzi babi umuntu wese atagira umumaro ndahagarika mu izina rya Yesu umukristo wese ari hano agaritsa abagenzi ataribo ibyo bagomba kuvuga ndabihagaritse amakete bagomba kwandika atagira umumaro ndayahagarika amatelefone atagira umumaro ndayahagarika amamesaje atagira umumaro ndayahagarika mu izina rya Yesu ndahagaritse connection zituma z'abantu batagira umumaro turagomba kuba umumaro ndasengesha n'abagare patas mu izina rya Yesu mu gihe cyacu tuba umumaro mu yandi masengero tuba umumaro wo kubaka igihugu tuba umumaro wo kubaka ishengero rya patas tuba umumaro umuntu wese ari umumaro mu masengesho ari umumaro ndahagarika bana ndakwinginze uhereye kuri jewe abantu bose bagenda ataco bamaze ndahagarika mu izina rya Yesu ndahagarika amatelefone yabo ndabloka amatelefone yabo mu izina rya Yesu Kristo abasubiza inyuma abanci intege abandekuraja ababwira amajambo apfuye ndahagarika mu izina rya Yesu.
nshaka ko umwanya dufise tumfata nko mu gusenga. Samuel wa mbere igice cya 14 ku murongo wa 46. Hageze uwo abona niwo kakadusomera byo bari byiza. Turasoma mu izina rya Yesu. Samuel wa mbere igice cya 14 ku murongo wa 46. Turasoma mu izina rya Yesu. Soma murongo wa 43 ugeze ku 46 yarutsa. Sawuli araheza abya Yonatani ati barira icyo wakoze. Yonatani aramusura ati nakojeje inkoni nari nitwaje mu mutsama w'ubuki ndumviriza, none rero ndemeye gupfa. Sawuli aramwishura ati wagenda udapfuye ga Yonatani, Imana ibimpanire. Niwagenda udapfuye Yonatani, Imana ibimpanire mbere birushimishe. Ariko abantu babarira Sawuli bati none Yonatani yopfa kandi ari we yahaye Abisirayeli gutsinda
gutinda kungana gutyo biragahera. Turahiye kuhoraho yuko atagashatsi n'akame ko ku mutwe wiwe kazohara ngo gakorokere hasi, kuko byabaye uyu munsi yafatanije n'Imana, kuko byabaye uyu munsi yafatanije n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ngo ntapfe, maze Sawuli arigira areka gukurikira Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Amen. Ushobora no gusoma Guharura 13 igice cya 13 uhere ku murongo wa 30 ugeze kuri 33 tuce tuzinga Bibiliya niyo mirongo ishika 3 gusa. Guharura 13:30 kugera 33. Maze Kalebu yamira abantu baridodomera Mose, aravuga ati nimuze tuduge ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Ariko abari baduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacabutu z'ico gihugu batase, bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonye ibigatanya aribo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Amen. Haleluya. Nayo majambo tugiye kuvugana mu kanya gato. Urashobora kuzinga Bibiliya yawe kugira ngo ntusabare, kuko sesura gusoma unkurikirane. Intumbero mfise cyane teme mfise ni ijambo rivuga ngo kuba uw'umumaro mu gihe cyawe. Kuba uw'umumaro mu gihe udufashe kubijyana na mikrofone, numva atajwi cyane mfise kuko numva narwaye akagripe. Yesu adufashe cyane. Kuba umuntu w'umumaro mu gihe cyawe. Imana igufashe, Imana igutabara. Umuntu w'umumaro mu gihe cyawe, ugira ikintu mari abandi. Imana ishimwe cyane. Umuntu w'umumaro, umuntu w'agaciro mu ishengero, umuntu w'umumaro mu ishengero, umuntu w'umumaro mu muryango, umuntu w'umumaro ku kazi, umuntu w'umumaro imbere y'Imana, umuntu w'umumaro mu kintu icyo ari cyo cyose, umuntu w'umumaro. Yesu adufashe cyane. Bibiliya yanyeretse mw'iki gice cya mbere twabonye neza amajambo muri Samweli, amajambo akomeye rwose y'uwitwa Sawuli. Sawuli ngo yafashe igihe aravuga ngo tugomba tujye gutera Abafilisitiya. Imana idufashe cyane. Amaze kugira imigambi yo gutera Abafilisitiya, aravuga ngo mugabo ntidupfa kugenda gutera Abafilisitiya tutabanje gusiguza Imana. Imana idufashe cyane. Imana yogufashe igihe cyose mu bintu ugomba gukora ugasiguza Imana. Imana igufashe cyane. Hanyuma ngo atoranya abantu barasenga, Imana iraceceka. Barasenga, Imana irahora. Barabaza ngo tugende, mbega tuzohatera, Imana iraceceka. Yesu adufashe cyane. Nako kanya ngo baca bagira ubupfindo, baravuga ngo ko Imana itavuze, reka tugire ubupfindo turabe igituma Imana yahoze. Turaba bakoze icyaha. Hariho umugwi wa Isirayeli, hari n'uwundi mugwi wo mu muryango ngo b'Abalewi cyangwa abakozi b'Imana. Ubupfindo bw'agakoni bakoresheje ngo buca bufata mu bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana acabwira ishengero ngo rimuherere hariya. Mwaba bakozi b'Imana naho twongere dusiguze Imana dukoresheje ubupfindo, turaba uwo bafata, kuko hari hasigaye witwa Yonatani hamwe na Sawuli. Baca bakoresha ubupfindo bw'abo bantu babiri kugira ngo bamenye naho uwo yakoze icyaha. Ubwo bupfindo ngo buca bufata Yonatani.
Sawuli bataravuga ayo hahanyene ariko ngo wakoze iki niki cyaha wakoze gituma Imana itavuga. Imana gushobotse ntuturagendana n'abantu batuma Imana itavuga. Imana dutabana cyane. Haleluya. Ntutugendane n'abantu batuma Imana itagira gute itavuga. Iyo umuntu agendana n'Imana Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe nariko ndasenga narigeze kubabwira ingene nagiye ku musozi maze iminsi niko ndasenga mu ijambo ryo karuraza ruranzunguruka rurangota ruranyurira ko rurarengana ndatimba ndavuga ngo karabaye nibaza ngo rwanditse kumbe rurarenganye ruragiye amagogwa nagize no kujugumira rutaranyegera rugomba kunshikira rumaze gupfuha n'inka rumaze kunyurira nca ndatimba mbigitimbaye ndavuga ngo karaye ari umupanga yapfuye ndahumiriza ngo mazengera mu mutima numva ruto rwakubita ku mutwe rupfuhana kugira inka ivamo numva rusuka ku bintu umenga n'ibikona ndatimba ndaguma hamwe ruraca ko rurarengana rurakubita rumva ko napfuye nanje nduma rugeze hano imwemu ndanika rurumviriza ngo umenga n'ikintu capfuye ruca rurarengana ariko nagomba ndakubwira iyo udafise ijwi ry'Imana ubwa mbere kubera ntari mfise ijwi ry'Imana rwaraje rurangota ruranzunguruka sinamenye ibyo ari byo ariko maze kuronka ijwi ry'Imana ku metero nka 10 banamenye ko inzoka yanteye. Haleluya. Haleluya. Ndase aravuga ngo dusiguze Imana tumenye igituma Imana itakiravuga natwe. Hari abantu batuma mugendana mugo bagatuma ijwi ry'Imana ridakora ukwizera kudakora ukugira neza kw'Imana kudakora kubera aribo bateje amutiyaje bakaguteza umupfumo. Imana igushoboje ukore ikintu cyotuma Imana ariko ijambo ni kuba umumaro mu gihe cyawe. Yesu adufashe cyane. Maze ngo Yonatani wakoze iki ataravuga ngo umviriza nakojeje inkoni mu mutama wiki ndumviriza niryo jambo yari yakoze nakojeje inkoni mu mutama ndumviriza ibyo bitumye Imana itavuga kubw'ibyo rero mundekete. Sawuli atarahaguruka ati ndakurahiye kubona wotuma Imana itavuga ugakora icyaha gituma Imana itavuga twagomba gutera abantu nituje kubatera ati ndakurahiye ukagenda utapfuye ndakurahiye ukagenda utapfuye. Imana idufashe cyane kuba umumaro mu gihe yo wibaza ngo ni kari kabaye ntiyarumani ntiyaravuze Yonatani ntiyaruwo gupfa. Yesu adufashe cyane. Ariko Yonatani hari ibikorwa yari yarakoze Imana ishimwe abikorera abantu ngo baca barahaguruka ngo ntibishoboka nimba Yerusalemu ihari nimba Abisirayeli baranesheje nukubera Yonatani cyagihe twaragwanya intambara ngo bibutsa Sawuli ibyo Yonatani yakoze. Abantu nabo baca bararahira turi umwami natwe turi abantu ariko buri umwami umwami ari uko ufise abantu natwe nk'abantu turarahiye Yonatani agapfa. Ujya hano ndumwongere kuko mfise abo nyoboye. Nibyo? Nitwa ko ndongo ishengero kubera mfise abantu. Nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo icyubahiro cy'umwami n'abantu. Ariko namwe muri ishengero kuko mufise umwongere. Haleluya. Nafashe ijambo. Baravuga ngo ntapfa ariko umwami yarara ngo ndakura ngo yavuze ngo ndahiye uguhoraho Imana irakabinkora bihagije wowe utegerezwa gupfa. Abantu nabo ibyo yakoze birashoboye gutuma adapfa kuba yakojeje inkoni mu kigigu cy'ubuki ibuka ibikorwa yakoze. Haleluya. Urakwiye kuba umumaro mu gihe cyawe kugira ngo umumaro uri kurakora mu iki
gihe cyawe mu gihe cy'amagorwa mu gihe cy'intambara mu gihe abantu baguhagurukiye Satani aguhagurukiye ibyago bigahagurukiye abakurwanya bahagurukiye ibyo wakoze bituma abantu bashobora kukuvugira ariko nta muntu yumva icyo ndiko ndavuga nta muntu yumva icyo ndiko ndavuga kuwo mumaro Nakunda Yesu yarabaye umumaro mu myaka yamaze ninde yo kwibuke ninde yo tubwira imyaka yamaze Yesu ku isi 30 mu gihe cyiwe yarabaye umumaro Yesu Mana ishimwe cyane intumwa ninde yo kuvuga igihe cyamaze cyaforo mu myaka ingana myaka 3 ariko mu gihe cya barabahaye abaharizi baravuga ngo no gupfa turapfa ntituribuke bamwe baracika amazosi abandi barabagwa abandi baramanikwa baravuga ngo ntidushobora ibyo twigishijwe ntidushobora kubihindukako kuba umumaro mu gihe cyawe mu gihe cyawe ukwiye kuba umumaro nimba Imana igusize ahantu n'ubu umumaro hariya ku kazi hariya ku isoko hariya mu ishengero serivisi iyo yose kuba umumaro mu gihe cyawe Imana idufashe cyane oya haleluya 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 gerageza wowe umumaro mu gihe cyawe ufise Yonatani siwe yavuze ngo yasinta ariko aba yagiriye aba yafashije aba yagiriye neza oh haleluya barabyibuka baravuga ngo Yonatani ntapfa nina yo kuki byatabita Manishi yo uciye ubyibuka Tabita yari umumaro mu gihe cyiwe abantu kenshi nibaha agaciro iri jambo ariko iri jambo nagomba nakubwira Yesu adufashe cyane haleluya haleluya nimba hari ahantu ngeze ni uko mu gihe cyanjye ntegerezwa kurwanya intambara yo kuba umumaro Imana ishimwe ko kuba umuntu w'umumaro mu gihe cyanjye aho ndi hose handi hose Imana ishimwe haleluya mu gihe cyanjye nzoba umumaro mu kuri kose mu gihe cyanjye nzoba umumaro mu gusenga mu gihe cyanjye nzoba umumaro mu gufasha umuntu uko ashoboye nzotanga umwanya jewe sinza njyana sinza sinzira navuze ngo Mana ndagomba kuba umumaro mu gihe cyanjye n'Imana yo wijuritse uvuga ngo mu gihe cya Yosefu yarabaye umuntu w'umumaro tutatubona abantu babanye abantu bafise agaciro turabona ba Morodekayi turabona ba Yosuwa turabona ba Paulo na Sila babaye ab'umumaro turabona ba Daniyeli babaye ab'umumaro turabona ba Mose usanga barabaye ab'umumaro mu gihe cyabo baba bahizi baravuga ngo ntibishoboka bikunda byoroha dufise icyo tubirukurako baratubereye akarorero gerageza umumaro mu gihe cyawe Yesu adufashe cyane wibaza ko ufise igihe kingana iki Imana idufashe cyane hari igihe watakaje cyane hari igihe baratakaje igihe mu nzoga baratakaje igihe mu busambanyi baratakaje igihe mu bandi bagenzi batari bo baratakaje igihe aho ugiriwe ubuntu bw'Imana bukagushikako gerageza ugerageza kuba umumaro mu gihe cyawe Yesu adufashe cyane Bibiliya yavuze ngo abantu baca barahaguruka Imana ishimwe cyane kubari ngomba nsenge ariko mu gusenga kwanjye igihe cyose Imana igomba gukora izokora iciye mu bantu nibyo cyane sibyo igihe cyose Imana igomba gukora izokora iciye hehe Imana iguhuze n'abantu b'umumaro w'iki gihe iri niryo sengesho ngomba gusengerako haleluya gerageza ube umuntu w'umumaro hama Imana iguhuze n'abanyamumaro gerageza ube umuntu w'umumaro mu gihe cyawe hama Imana ikiguhuza n'abantu b'umumaro ndagusenga mvuga ngo Mana itandukanya uratesengesha n'ukuri kose uyu mwaka ndasubiye kuvuga ndi hano hera cyane isengesho ryanjye ngomba gukora nk'ubumono bwinshi bw'abantu batari umumaro utuma usigarana n'umuntu umwe w'umumaro utuma ugendana n'umuntu umwe w'umumaro hari igihe utakaza igihe kirekire
ukaba ufasha abantu wibaza ngo nabo umumaro ari abo kukumara amavuta, ari abo kukumara ingufu, ari babandi ufasha ejo batazokwibuka, ejo aribo bazogukorera Imana igutandukanye n'abantu b'imburamumaro, ugerageze kuba umuntu w'umumaro hanyuma Imana iguhuze n'abantu b'umumaro. Musore bene data bakozi b'Imana nkanje, mu gihe cyacu dufise tutaze cyo hacu, tuba n'umumaro dukora igikorwa cy'umwami, tuba n'umumaro tuzana abantu kuri Yesu, tuba n'umumaro tubagendane n'Imana, tuba n'umumaro tugororoke, tuba n'umumaro mu gikorwa Imana yadushyize imbere. Yesu adufashe cyane. Hari uwitwa Kalebu yarabaye umuntu w'umumaro. Bagiye gutaka igihugu bakigezemo, basanga icyo gihugu kirimo abantu bakomeye kandi bagoye, birabana mu yomanya ngeke, bamwe baza ari abazanye ingufu, baza guca intege abantu n'amajambo yo gutitura. Kalebu barahaguruka aravuga ngo Imana n'ibiri mu ruhande rwacu, abo bantu naho ari abantu bakomeye tuzobajya bwa mutsima. Babishime cyane, tuzobajya bwa mutsima. Yari umuntu w'umumaro ngo yubaka ishengero, yubaka imitima, abari basanzaye baba abantu bazima. Turabona Tabita yari umuntu w'umumaro, turabona Esiteri yari umuntu w'umumaro, igihe bose bari bacitse intege arahagarara aba umuntu w'umumaro hariya muri kiriya gihugu. Mwene data gerageza uba umuntu w'umumaro, Imana idufashe cyane. Oya ngo Imana ikuravye yo kubona kwiki, uziko hari umuntu hano no mu ishengero atakintu na kimwe Imana yomubonamo. Uziko hari umuntu ari hano nawe yiyizi ko atakintu Imana yomubonamo kijanye n'umumaro. Twigishijwe ntitubandana tubandana, twamaze kwigishwa, twasenze, twafashijwe, bamwe twumvise ubutumwa ubwa mbere, ubutumwa bukomeye babwumvise. Rishari yavuze ngo tugire duhagarare mu mwanya, ni ukuvuga ngo mu mwanya urimo uca umumaro mu mwanya wawe. Haleluya! Umwanya wawe n'uwugire n'umumaro muri uwo mwanya wawe. Reka kuraba abandi, reka kuvuga ibyo abandi bakoze, reka kumera nka Kanyegeri yagendanye n'inzovu bajabutse ngo twebwe na nzovu turakomeye, ahubwo umumaro mu mwanya wawe. Jewe kubwanje ngomba kurangiza, ndagomba nsaba umuntu wese ace bugufi yuname. Hari ikibazo Imana igiye kukubaza, Imana igiye kukubaza mu kibazo. Hari ikibazo Imana igiye kukubaza mu mwanya naguhaye mu isi, wakoze iki? Wamaze iki? Wamaze iki? Wabaye iki? Naguhaye umwanya wo kujya gusambana, naguhaye umwanya wo kujya kunywa inzoga, naguhaye umwanya wo kujya kuraguza, naguhaye umwanya w'amajambo, naguhaye umwanya naguhaye nawe uguhaye wo kujya gusakuza no kuvuga abandi. Hari umuntu agendana n'abagenzi, umuntu w'umumaro uzomubona ugeze mu bihe bigoye, ugeze mu mageragezwa uw'umumaro. Kandi umuntu w'umumaro nakubwira ikimenyetso ciwe, uzomumenya mutari kumwe, uzokumva amajambo yakuvugiye atari huri. Umuntu atari umumaro iyo uhuye n'igeragezwa atari huri, abarimo bose acakokeza, acasambura, acayongereza, acavuga ibintu bikomeye. Ariko umuntu w'umumaro, Yesu unama wumve wibaze, Imana izokubaza igihe nakumariye nkaguha imwemu nkaguha ingufu, wamaze iki? Wamaze iki mw'ishengero wahamagariwemwo? Wamaze iki? Wamaze iki? Wamaze iki? Wa mukobwa, wa mupapa, wa mumama, mukozi w'Imana wahamagawe, hari ibihumbi byinshi cyane beruka gusezerana n'Imana. Ndavuga ngo Mana, mw'iki gihe canje umpaye, ndagomba kwandika amateka, ndakeneye ibihumbi n'ibihumbi bizokizwa, bizotonda kuganje
bakavuga imbere y'Imana ni Yozefu abantu ibihumbi n'ibihumbi bazoshika imbere y'Imana nkabambara nkababona nkavuga ngo Mana warakoze nico gituma abandi baryama nanjye sindyame nta wundi mupasiteri mwiki n'ahantu araronka umwanya wo kurara aravuga ubutumwa kandi iminsi irahari yo kurara bigisha ariko ntibashobora kuja gukesha abapasiteri baragira ngo ati nona ijoro ryose niko nigisha abandi basinziriye ati biragahera sheho ndagomba kuba umumaro mu gihe cyanjye ndagomba gukora ibyo abandi batariko barakora ndagomba kuba umumaro haleluya umenye ko Imana izokubaza mwene data nimba wumvise neza yuko hari ikintu coba kitagenze neza cyangwa utabaye umumaro mu muryango wawe mu bana bawe ku kazi muragendana n'abakristo babwira ubutumwa muragendana muricana murakorana ntushinga intahe ntuhagarara mu mwanya wawe ngo werekane icuri co n'icuri by'ukuri mw'ishengero wa muri mpindaku umeze nk'uruvo wota umuriro w'abandi gerageza hagarara mu mwanya wawe maze ube umumaro mu gihe cawe igihe ni ikinyene iminsi irikirahera uriko urasaza cyangwa urupfu ngoshaka turumbuka gerageza ube umumaro mu kwihana gerageza ube umumaro mu gihe cawe nimba wumva mu mutima wawe utabaye umumaro neza hagarara ku maguru yawe tugusabe imbabazi nimba wumvise utahagaze umumaro mu gihe cawe hagarara ku maguru yawe tugusabire imbabazi mu bubangutsi notero bosike mene tangitu utaravye umuntu n'umwe wowe wirawe gusa hari ibikorwa utakoze hari ahantu utahagaze hari ahantu hagarara ku maguru yawe tugusaba imbabazi Mana ndagushimiye kubw'uyu muntu Mana ungirira imbabazi n'iki gikorwa kandi ndagiye gusenga kugira ngo aba bantu bahuze nabo umumaro aba bantu bahuze uhagarike connection z'abantu bose batagira umumaro ndagushimiye reka amaraso yawe abeze ijambo ryawe nambwira ngo ubonye ko amaraso yosubira kubita umunyabyaha ucumita umugororotsi none mwaka kanya reka aba bantu bagirirwe neza nawe uyu munsi twaje gusenga twumvise byinshi kugira ngo duhagarare mu mwanya wawe kugira ishengero ryawe patase rigere kure nuko umuntu wese azohagarara mu mwanya wiwe kugira ishengero ryaguke kugira ukora ibitangaza n'ibimenyetso nuko nzoba umumaro w'iki gihe nakora ibyananiye abandi nagera ahandi aho abandi badakora Mana ndagushimiye nagira intahe ndagushimiye mwami aba bantu nubabarire aba bantu nubeze bagira imbabazi muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Muremeye ngo bahutse n'abantu b'agaciro muremeye ngo bahutse n'abantu b'umumaro muremeye abantu batagira umumaro ngo Imana ibatandukanye nabo abatagira umumaro Imana iragutandukanye hagarara ku maguru yawe ngomba kugutandukanya n'abantu bose bibura mumaro kandi uzobibona nagomba musaba ikintu niwabona nakatanguye kukwanga ntuzoshavure ngo yaguhevye azoba ari umuntu atari iki ntabwo umara azoba agufitiye niwabona atagutelefone ntuzuranguye kumubona kuko wamhevye azoba atagira iki icyo akumarira ariko umumaro azokurondera azogutelefona uzomuhanira mu bihe bigoye uzomuhanira mu bihe by'amageragezwa uzomuhanira mu bihe by'intambara nimukizerera haleluya umumaro uzomwiyambura gukurikire uzomwirukana gukurikire uzomuhunga gukurikire kuko Imana izobiguhuje nawe nimukizerera haleluya n'amatelefone ngo barunga amapere atagira umumaro haleluya abaturusha umutima turamugara abaduca ivutu turamugara abatagira agaciro turamugara abatubwira amajyana atuye turamugara abakurandura umutima turamugara abakora amakuru ya korona ngo ibyo turumva turugara na connection zo kwanduzanya coronavirus mu izina ikintu cyose
mumaro agufitiye. Nuko utangare uwo muvukana ubonye atakikurondera, muravukana ariko nta mumaro. Kwitwa ngo muravukana nta mumaro, reka Imana imuhagarike. Igihe uzoba umumaro azokurondera. Ariko Imana ni muzima. Haleluya. Ubundi niko byategerezwa kuba. Erega ndagomba ndakubarire. Abanyaga baragendana. Banyakubahwa usanga bari kumwe n'abanyakubahwa. Barasangira, banywera hamwe, bafise akabare kabo, bafise abarigara, bafise ibiyago, umuntu wese upana. Hariya hantu hari uzosanga icupa rigurwa 200,000. Uzosanga rero uwunywa rugombo ahantu bicaranye. N'imende ziragendana, n'ipusi zihura n'ipusi, n'imbwa zihura n'imbwa, n'impene n'impene. Ikintu cyose kirimenya. Nta mpamvu ko twaguma tugendana n'abantu atari abacu. Imana idutandukanye nabo mu izina rya Yesu. Haleluya. Kukazi uzokora akazi uko bikwiye, ariko Imana izoguhuza n'umwe canke babiri b'umumaro. Uvugane nabo b'umumaro. Apana kuzuravuga uburofarofa, abantu barimo bose mugira umugwi, utagira abarundi bavuze mu buro bwinshi, ibumva umusororo. Urubwishire umusuru turakeneye bake mugabo n'umumaro. Rotero bosike benetu ngiye kugara connection hanyuma nce nugurura connection nugara batagira umumaro nugurura umumaro bake ariko kandi umumaro. Haleluya. Naryohewe Yonatani yari yarabaye umuntu w'umumaro akibwirwa ko agiye gupfa abo yagiriye umumaro bose ati ntibishoboka. Hari abantu ugiye kugirira umumaro kandi abo bazokwitambika imbere y'igeragezwa ryawe y'intambara ryawe. Abo wagiriye umumaro ni hageze gupfa bazovuga ngo ntapfa kubera wabagiriye umumaro. Na Kabika baravuze ngo ntapfa, na Yonatani baravuze ngo ntapfa. Hari n'abandi biriwe ndavuga inzi neza batanditse no muri Bibiliya bari hano cyangwa hirya no hino babayeho kubera naka, babayeho kubera wewe. N'uyu munsi ushobora kuba hari ahantu wageze kubera umuntu yakugiriye umumaro. Nawe niwagera muri icyo kibanza uzugirira abantu umumaro. Tatu mwanya usenge nanjye ngiye kungana mu izina rya Yesu. Wera wa Isirayeli tunganya inzira zose z'abantu batagira umumaro. Ndahagaritse inzira zose z'abantu batagira umumaro. Ndahagarika amatelefoni y'abantu batagira umumaro. Papasi rotekemene tuta turarushe no kugendana n'umugwi kagira icyo ufasha. Turarushe no kugira umuryango ataco tumarira. Turarushe no kugira abagenzi ataco bamaze. Turarushe no kugira abagenzi bagusubiza inyuma. Turarushe no kugira abagenzi bakukujana mu njya gusa uko abantu bakagushira mu masengesho. Turarushe no kugira abagenzi baguca intege, abagenzi bakujana mu vyaha, abagenzi bavuga amajambo y'ibiraguyagu, abagenzi bakujana bagusubiza mu vyaha, bagusubiza mu ntege nke. Ntabasike rote bene tuta nunga y'abagenzi babi. Ndahagarika abagenzi babi, umuntu wese atagira umumaro. Ndahagarika mu izina rya Yesu. Umukristo wese ari hano agaritse abagenzi ataribo, agaritse abagenzi ataribo. Ibyo bagomba kuvuga ndabihagaritse. Amakete bagomba kwandika atagira umumaro ndayahagarika. Amatelefone atagira umumaro ndayahagarika. Amamesaje atagira umumaro ndayahagarika mu izina rya Yesu. Ndahagaritse connection zituma abantu batagira umumaro. Turagomba kuba umumaro, turagomba kuba umumaro. Ndasengesha ngo rapetasi rekareshe ngo rapetasi mu izina rya Yesu. Mu gihe cyacu tuba umumaro mu yandi masengero, tuba umumaro wo kubaka igihugu, tuba umumaro wo kubaka ishengero rya rapetasi, tuba umumaro umuntu wese ari umumaro mu masengesho umumaro. Ndahagarika bana ndakwinginze uhereye kuri jewe abantu bose bagenda ataco bamaze. Ndahagarika mu izina rya Yesu. Ndahagarika amatelefone yabo, ndabloka amatelefone
ndabihagaye ndahagarika imiryango atariyo abagenzi ataribo hariya ku kazi abo tugendana abo dukorana muri famiye abo tubana mu rupangu abantu bose atari umumaro ndahagarika mu izina rya Yesu 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 abahora batuvugisha abatwiyumvira ku bindi bagomba kudukoresha ibindi Bwana tubahagarika abadukoresha nk'ibikoresho kandi atamumaro badufitiye mu izina rya Yesu iyo koresha ndamugara ubwo buryo ndamugara mu izina rya Yesu abadukoresha bagomba kudufota baduprofeta gusa atakindi batubatwariye baduprofeta gusa abo tubahagaritse mu izina rya Yesu dugana baterebesike tutekemereka uwere saha abakozi ba shetani inuma za shetani abarungirwa n'abadayimoni abarungirwa n'ibirengamibi abo bose ndabungara abo ndabahagarika naho yo bari hano ndamutesheje umutwe ndamutesheje agaciro naho yo bari hano yaje kuri misiyo mu izina rya Yesu ndatesheje agaciro imigambi yiwe telefone yiwe bahibe mu izina rya Yesu telefone bahibe telefone itakare umunsi wose uzogura telefone akeneye kuturondera atari umumaro mu izina rya Yesu agura telefone itakara umukorana kukugira nabi agura iyindi itakara ndagaritse connection zose mu izina rya Yesu ndagaritse connection uhereye isaha mu izina rya Yesu ubushobozi wampa imbaraga ziba nugura connection y'ijuru nugura connection ubwa mbere ndasabye ubucuti bw'Imana n'abantu mu izina rya Yesu nugura connection umuntu wese ari hano bwa mu izina rya Yesu ndamuhuza nawe reka uwena reka gendanena reka banena uyu mwaka bwa ndabirekotere umuntu wari we wese ari mwanya makoraniro abo n'abagenzi beza babe bakebeza mu izina rya Yesu ndamuhuza n'abantu b'umumaro ndamuhuza n'abantu b'agaciro ndamuhuza n'abantu b'imbabazi ndamuhuza n'abantu bafasha ndamuhuza n'abantu b'urukundo ndamuhuza n'abantu babitaho ndamuhuza n'abantu bamugwanira ndamuhuza n'abantu bamukorektana n'abandi mu izina rya Yesu abumaro n'uguru imihora yabo abumaro n'uguru imigisha n'uguru inzira mu izina rya Yesu boba babiri yo bumve boba batatu n'uguru connection mu izina rya Yesu izina rikomeye n'ugurura haleluya n'ugurura connection y'abakunzi beza n'ugurura connection y'abanyamugisha n'ugurura connection y'abakunzi n'ugurura connection y'abantu yera n'ugurura connection y'abantu y'ijambo ry'ukuri n'ugurura connection y'abahanuzi bazima n'ugurura connection y'abahanuzi bagororoka n'ugurura connection n'abashikanote n'atetesha ikintu cyose cy'umugisha ndacunguruye mu izina ikintu cyose cy'umugisha ku buzima bwawe ndacunguruye mu izina ndaguhuza n'abanyamugisha ndaguhuza n'abanyembabazi ndaguhuza n'abanyabasezerano ndaguhuza n'abakizwa beza arotebobosike uwere isaha abuzuye ijambo ry'ukuri abuzuye ijambo ry'ubugingo abuzuye ntego yera abuzuye ijambo ry'ijuru ndabaguhuza nabo mu izina rya Yesu abazomufasha mu bihe bigoye abazomufasha mu bihe by'amageragezwa abatazogupinga abatazokurwanya abatakubwira mupaka mubone amatama abo ndabaguhuza nabo mu izina ndaguhuza nabo mu izina abahungu babi abafiyase babi ndagutandukanya nabo mu izina rya Yesu n'uguru ijuru ndagurutsa amarayika ndagurutsa ibinyabugingo ndagurutsa abakerubi ndagurutsa abaserafi ndagurutsa abamarayika bahure nabo mu izina rya Yesu uzohure nabo mu izina rya Yesu iyi nguhure n'abamarayika iyi nguhure n'abakerubi iyi nguhure n'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo Imana nkorera ibikora mu izina Imana nkorera ibisohoze mu izina batumanye usenge hariho abantu bamaze iminsi bagufitiye inama mbi ariko ijwi numbaringaniye ngo kubwira isengesho mbonye umuntu azana imikubuzo arakubura
n'ubundi abanyamugisha kudutandukanije n'abanyamagambo kudutandukanije n'abanyasaku kudutandukanije n'abadusambura kudutandukanije n'abaturwanya kudutandukanije n'abaturondera kudutandukanije n'abaturoga kudutandukanije n'abatunyegejemo mu izina rya Yesu turagushimiye kudutandukanya n'abadusubiza inyuma kudutandukanya n'abadutangana ku rugezo rumwe mu izina rya Yesu turagushimiye kuduhuje na divine connection aba connection mashasha abadukuza abaduteza imbere abadivyo twambara abadivyo turya abaduhuzi bwacu abaduha amafaranga yacu abadushikana mu vyacu la fodra celebrando Irimana tinagushimiye Tuwaneje jinambu Unabukanije n'aba bantu Ukanjira mu gitondo Nikomona abantu binjira mu vyabo Imbaraga z'Imana zibinjiza kuko bari barananijwe n'abantu wananijwe n'abantu ariko Imana ikuzana undi muntu wasambuwe n'abantu ariko Imana ikuzana undi muntu Safola dranda besita Rasere drezo Maniki ibiganza Kupugiza by'Imana buri kumana kibiganza byawe Sita pala santo Rasito feta Rasane Rasito santo Subiramo ngo mwami Yesu Ndagushimiye yuko umuntu asimbuwe n'uwundi Yesu Ndagushimiye yuko ahari abamvuga hagiye gusumbirwa n'abamvugira Yesu ndagushimiye yuko abangwanya hagiye gusimburwa n'abangwanirira Yesu ndagushimiye yuko hari abansohora muvuze bagiye gusimburwa n'abinjiza umugisha wanje senga shima Imana yibwira ati ndagushimiye ko ninjiye mu byacu ndagushimiye ko ngiye mu mugisha wanje ndagushimiye ko ngiye mu cyubahiro cyanjye divine connection mu mafaranga yawe winjire ndagusoreka amafaranga yawe ndagusoreka mu bagenzi bazima ndagusoreka mu bagenzi b'icyubahiro lefodrasi niko ndumva ubwiza bw'Imana muri hano niko ndabona Imana ihindurira abantu ibibanza aho wari ugiye kubahinduka hariyo abantu Imana igiye kwimura aho bari babaha amagambo hariyo abantu Imana igiye kwimura kuko hari abo bari babaha inzigo la sala trando nibabona wimuka Imana izaba yakoze Imana ikirakora abantu ihindura ibibanza wabana n'abakuroga Imana irahinduye wabana n'abakugwanya Imana irahinduye wabana n'abakuvuga Imana yaguhinduye wabana n'abakukezanye n'izo Imana yaguhinduriye tumva imbaraga zihindura ibintu tumva imbaraga zihindura ibintu tumva imbaraga zihindura ibintu wari ubayeho dushaka Imana yahinduye wari sata apota ala teto pesalapo la sala ponda sala la sala trando betaya la sitoba na kaka zikata kugira umumaro Imana irahinduye na ya business ipangu tabayije makuheze Imana irahinduye tumva Imana ihindura kubera kuri gito gushika kuri kinini tumva Imana ihindura kubera ku mashambrete gushika ku maetaje tumva Imana ihindura kubera ku vyambagwa gushika ku bikomeye tumva Imana ihindura iramugeza ngo ibintu birahindutse sengera imbaraga birahindutse Imana ngo babwire ngo bashime ndatabaye babwire ngo bashime ndatabaye shima Imana iratabaye shima Imana yahamwe imigozi hari abakwegereye kugira ngo bakuroge ariko Imana yagutandukanye
baje nabo. Haleluya. Kelo lemereso. Turabwo uhembura ishengero ryawe. Ryari rigeze mu bugaragu. yawe Yesu ahuye n'ibigeragezo byinshi duhura n'inzitanya za uturi n'umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa protokole biseke ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu twahuye n'ibigeragezo byinshi twahuye n'ibigeragezo byinshi duhura n'inzitanya za Satani wagaragaje gukomera kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu amahoro y'Imana n'imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amafaranga bibane namwe mu izina rya Yesu. Mushishikare gutanga ya mafaranga yo kwiyungunganya kugira turabe ko twogura cya kibanza murazi ko ari amafaranga menshi.